NAKO ke a bongwe amogela dikgang tsa BTV News re tla ka tlhama loko go ena re tswa toropokgolo ga borone a re ha re simolola yana re lebepele ditlhogo Dr. Advocate Maboko a go etla mafatshe a Afrika go lwantsha dikgang tsa madi a dirwang ka borukutli Matlhabelo a BMC a simolodisa ditlhwatlhwa tse di kgatlhisang go ngoka barui banghabe fa dipaakanyo di tsweletse go ikanisa mookamedi wa masole go nna tautona kwa Madagascar na ke one rabanteng ka la ka tshane ke go le retseng dikgang tse ka Setswana sentle moeng o diranola ka puo ya diatla hela sethi ke ga kwa tla le retsa metshameko a re di simolola goneha tautona Advocate Maboko o kgwetlhile baemedi ba lekgotla la Africa Civil Society go netefatsa gore ditsamaiso tsa molao tse di leng teng mo mahatsheng a bone di ntsha maduo mo go lwantsheng dikgang tsa madi a diriwang ka ditsela tsa borukutli o buile se jaaka na simolisa phuthego ya High Level Africa Civil Society AML CFT matsatsing la gompieno mono ga borone a phuthego e leng ya bobedi go tshwarwa mo kgaolong ya Afrika e tsenwe ke bana le seabe go tswa mo kgaolong ya Afrika ka bophara. Do you have a legislative framework that responds, that anticipates, that addresses the challenges of money laundering and illicit financial flows, potential financing of terrorism? Yes, we do. In fact, we may actually have arguably the best legislation as a country. In instances, better than some of the more advanced economies. But where's the rub? And this is what will determine our success in 2027. Are these provisions effective? The question of effectiveness. And effectiveness now becomes a function of proper mechanisms for detection. It will involve a capacitation of the intelligence agencies to be able to pick up the signs and signals. The legal system must also be swift and efficient without abusing or violating people's rights. University ya Botswana ya losa dialogane di le 3,400 e mo letlong wa monongwaga o tla tsama malatsi a mabedi e re la bua kwa moletlong o mosong ono tona wa thuto e kgolwane Prince Maele a gakolla dialogane go seka go itlhoboga ka mabaka seemo sa nako eno sa itsholelo e sa direng sentle me ba dirise sebaka se go simolisa dikgwebo le gone go ipatlela mhama wa boranyane go ipatlela diphatla mo mhameng wa moranyane gone kwa moletlong o Everline Nyabwari one a berwa setlankana sa moithuti yo gaisitseng botlhe mo university monongwaga a rutle Monica Stwela. Moleto wa go ipelela pithelelo ya baithuti jaaka sekolo sa madikolo sa losa dialogane di le 3,400 monongwaga. Boitumelo ya boele jo bo kwa godimo dialogane di le mototo ka tiro e ba e dirileng mo dingwageng tse di fetileng jaaka ba ne ba baya thuto kwa pele ba tega mme jaanong ba tsena mo leetong le leša la bokamoso jo bo solofetsang. To the University of Botswana, we extend our heartfelt gratitude for providing us with the opportunity to pursue our academic dreams. Your unwavering commitment to academic excellence has equipped us with the knowledge and skills and values necessary to succeed in an ever-changing world. To those who are still on the academic journey, I offer these words of encouragement. Stay focused, stay driven, and never lose sight of your goals. Re lentswa dikgwetho tsa nako eno di tshwana le thoko la ditiro di ka nyemisa motho moko dialogane di gakololwa ka sebaka se se leng teng mo mehameng e farologaneng go ba thusa go atega go ya pele. The world is shifting
Artificial intelligence, robotics, climate change, the green economy, and digital transformation are not far off ideas. They are your battlefield. Position yourself, Bongwanaka, not just to take jobs, but to create them. Entrepreneurship must be explored. Start something the world has never seen. Let your excellence be unstoppable. Go out there and break boundaries no one else dared to cross. Design the next frontier of energy, frontier of health, technology, and trade. Teach, lead, innovate. The quality of research at this institution has improved by over 400% in the last 7 years, and the number of innovations coming out of our labs and our innovation center and ready for commercialization continue to increase steadily. The recent launch that I referred to earlier of public broadcasting in minority languages presents a challenge to your institution, sir, my institution, and you, graduates. There are about 28 or so different languages spoken in Botswana. There's an opportunity for you to go and develop not just orthographies, but large language models. Dialogane di ne tsa gakololwa gore ereka ba kgonne go atega mo dithutong tsa bone ka go dira ka nata le boitshwaro jo bo siameng. Ba tshwanetse go tswelela ba tshegetsa dintlha tseo le mo ditirong ka go farologana. Monica SETSWANA, BTV News, Gaborone. Kansele ya Serowe ya re ikemiseditse go tla ka ditsela go itirela letseno le go godisa dikgwebo mo kgaolong. Se se tlhomamisitswe ke modulasetilo wa kansele eo Atamela Nthaga jankana kopane le lekoko le le tswang kwa kanseleng ya toropo ya Jiang ya lehatshe la China. Ba ba neng ba etetse go shahatsa le go tiisa botsalano gareng ga dikhansele tse pedi. A rutlwa go itsona sakeng. Dipuisano magareng ga kansele ya Serowe le lefatshe la China di tshwarela ntlha ka ngwaga wa 2011 mme go setse go fetile dingwaga di feta 10 di ise didiri tse di neng di ikaeletswe. Tirisanyo ya bobedi bo e tla bo e le mo mehameng ya temothuo, boranyane le bojanala. We are willing to share practical technologies in water saving, irrigation, crop breeding, and pest control to support agriculture modernization. Re ikemiseditse go bereka mmogo mo mehameng ya boranyane go fetla motlakase wa marang a letsatsi se le go godisa mohama wa temothuo. Re batla gape go netefatsa gore metswedi ya kgotetswe e dirisiwa ka tsela e sa kgotleleng loapi. Jointly exploring green, low-carbon development pathways to contribute to Serowe's sustainable economic and social development. Go sa le fo boeteledipele ba kansele ya Serowe ba re ba malala a laotswe go ka etela ko lefatsheng la China le go romela bodiredi jwa bone go ya go ithutuntsha koo. Let's give la mathabelo maabana a nang a tswetswe ra butse re dumela gore bone ba le tswela se China le ba bangwe ba ta re thusa gape gone gore mathabelo a function thata ka gore le ha le nteng a le manyenyane re na le plot e tona e re batang go partnera le mongwe gore a e go aga mathabelo a matona a tabong a thusa Botswana ka bophara tota re tsamaya gakala thata. As the district leadership, we are here to engage each other and to resuscitate the areas we are focusing. Re le boeteledipele re fa go tla go tsosolosa tirisano mmogo ya rona mme re itebagantse le megama e le mmalwa e tshwana le wa temothuo. Go molemo ka jaana modulasetilo wa lekoko go tswa China a re ba ikemiseditse go re thusa. The city has indicated that they are ready and willing to assist. Bobedi wa dumalane go ba monana semmuso tumalano ya go dirisana mmogo kgwedi ya diphalane ya fifing fa go romela bodireli le ba ba ithutuntshang gone go tla dirwa mo sephatlong sa ntlha sa ngwaga 2026. Go itsone sakeng Botswana Television, Serowe. Matlabela Botswana Meat Commission BMC a tla semosa laneo la go reka dikgomo mo baruing di santse di tshela live weight ka sekale sa dipula tse di 16 kwa kgaolong ya Nghabe. Se se bile ke moemela mokamedi wa BMC Mabasotho Tibe Bosheng a le gone kwa Maung a le kodisa ba bega dikgang ba ka bokopano jwa bone le baemedi ba barui ba kgaolo ya Nghabe.
Tibe o tlhalositse fa keletso ya bone Kalane Wole e le go rarabolla seemo sa tiego ya dituelo tsa barui a bolela ha barui ba tla duelwa mo nakong e khutshwane e ka nnang mo letsatsing go ya kwa malatsing a mararo a ruta Maratha Kaisara. Lekgotla la BMC le ne la nna le bokopano le barui ba kgaolo ya Nhabe ka kgwedi ya Seetebosigo ko barui ba neng ba ntsha matshwenyego a bone a akaretsang tiego ya dituelo go tswa mathabelong, go thabiwa ga dikgomo mo go Botswana le ditshenyegelo tsa thulaganyo ya kwarantini gareng ga tse dingwe. Mogolwane wa BMC a re ba ne ba sekaseka dikgang tse morago ga bokopano mme ba taka mono wa go simolodisa go reka dikgomo tsa barui di santse di tshela ke gore live weight le gone tota go fefosa dituelo tsa barui ka go ba duela malatsinyana fela morago ga go kala dikgomo tsa bone. BMC ta bo e reka kgomo live weight ka 16 pula package go simologa nkare hela ka re go simologa ga mpiko re ba akanya dikale di a calibratiwa mme hela ha o le ready ha o leng teng re tshwara ka mogala gore bolelle re go ira thulaganyo ya gore re reke dikgomo tsa gago. Le be re lontsha le karata e bitswang e-wallet pro e leng gore morui wa kgomo yo se nang bank account re kgona mo tsenyetsa madi a gagwe go no mo karateng ya teng ga ena di-bank charges tsa teng di waive mme e ka tsenya madi go ithella ka madi a kanang ka 500,000 pula. Barui ba ne ba amogela mogopolo o ka bongwe fela ja pelo mme ba kopa gore pele ga diphetogo di diragadiwa go tshwanetse ga nna le therisano gareng ga BMC le barui bothe ba kgaolong. Ame o ka addressa batho ba le 80 mo go batho ba le ba ba hetang 20,000 ba ba rubileng dikgomo o ba go bona ba le 80 mo tele o bo re jaanong wa tsamaya go implementa ke gore ga ona sepe ka welfare ya batho ba ba rubileng dikgomo. Rona rare a molao wa control of livestock industry o implementwe le one ha ile gore ba go reka dikgomo ko seronga go nne le marekelo a dikgomo mme pele ga ba ntsha dikgomo ba di rekiseng teng ba di tshubile ka tshipi ya BMC mo kgaolo ya Shorobe dikgomo di lekile di boledwe ke kgoga di kentwa ka mokento gore ha kgomo o ikentile e tshwanetse gore e nne 90 days e sa jewa. Na ka ntata gore magodu ba na le chance ya gore ba reka dikgomo ba rekisa dikgomo di rekiwa ka carcass ba utswa kgomo ba tsaya nama ba go isenya mo butsana ile se ikentile maabane ka molemo wa 90 days. Metibe a re ba ta netefatsa gore molaetsa o wa gore ga go baruing bothe ba kgaolo ya Nhabe o boletse fa mo bogautshwaneng ba ta simolodisa semmuso lenaneo le kwa makala mabedi fa barui bone ba ta simolola go dirisa lenaneo le beke e tang. Maratha Kaisara, BTV News, Maung. Mogolwane wa dipatlisiso go tswa kwa go ba Intergovernmental Action Group kwa Ghana Mwazu Umaru a re tshenyetso setšhaba e kwa godimo thata mo maphateng a rekelang puso dithoto le ditlamelo mo dikhampaning tse di ikemetseng ga bua kwa putegong ya malatsi mararo eo kwa putegong ya malatsi mararo Umaru a re bangwe ba felela ba dirisa mahama o go rekela puso dithoto go tswa go tlhatswa madi a borukutli o boletse fa tshenyetso setšhaba e hitlhela gantsi mo mogameng wa puso wa theko ya dithoto le ditlamelo ka madi a mantsi a hitlhelwa ko. Umaru a re ke ka mo baeteledipele ba makoko a sepodisi babereki ba puso le baitsanape go tswa kwa mo Aforika ka bophara ba kopaneng go tla kamano a ka thusang go fedisa ditsela tse di sokameng tse di dirisiwang ke babereki ba puso go ba tiro le theko ya dithoto le ditlamelo. For the politician, procurement fraud is about survival. For him to survive as a politician, he's got to make the money. And the easiest way to make the money is through procurement corruption. And so it is that same money that person has got to move to the community, to bribe the community, to make sure that the community can re-elect him to come back and bribe more and give them more. So it's a cycle of dependency. The community depends on him,
and he depends on you. Workers report corruption when they have institutional backing, and not just legal protection, but union support and collective mechanisms. And this approach can scale. So by linking local corruption cases to broader kleptocracy and corruption patterns and building unions' research capacity, civil society can transform whistleblower protection from individual acts of courage to sustainable and collective action. Molwana wa mokgatlo wa Elephant Protection Society Botswana wa itsenawa o galaleditse maiteko a sekolo se segolwane sa popagano kwa sepopa ga bua kwa tirong ya kabo dimpho ya monongwaga nawa o netahaditse ha mokgatlo o ikemiseditse go tswela ka go tshwaraganela thuto le sekolo seo go rotloetsa go dira sentle ga baithuti mo dithutong tsa bone le fa go ntse jalo moletlo o ene se go abela baithuti dimphohela mme ile go lemoga tirisano mmogo ga gare ga baithuti barutabana batsadi le makalana ikemetseng le go supa boinelo le maiteko a tirisano entle ya botlhe. To excel in your academics is a difficult thing, but it is just simple. It needs one to be focused, determined, and also to be disciplined so that they're able to concentrate well on their academics. To achieve better results next time, I will study extra hard, update all my notes, and submit exercises. I will also make sure that I ask the teacher when I don't understand. Mo kamera se sole wa mosha kwa lahatseng la Madagascar Colonel Michael Randri Rina are o tla ikanisiwa go nna tautona wa lahatse leo mo nakong e seng kgakala moraga gore a thankgole moeteledipele tautona Andre Rajolina. Phetogo e ya puso e khadilwe thata ke lekgotla la African Union mo e bileng le tsere kgato ya go sega la hasla Madagascar ha thoko mo bolokong jwa lone. Rajolina yo parlamente ya Madagascar e dumelang mo go dumalaneng go montsha mo maemong ao moraga gore a tshabe kwa lehatsheng leo o khadile go thankgolwa ga puso ya gagwe mme ya gana go ithola marapo ntswa dipopelelo tse di gona dipopelo tse di saleng di simologa kwa lehatsheng leo tsa mokgatlho wa banana tsa Gen Z tse di neng di lopa gore a hologe setilo. Colonel Ramasole yo o tlhalositse fa sesole se tsere taolo ya puso mme ebile makana otlhe a botsamaisi jwa puso kwa ntle ga parlamente a phatlaladitswe o tlhalositse fa komiti e eteletsweng ke sesole e ya go etella pele lehatshe leo sebaka sa dingwaga tse pedi. Me ka go le motho ga itso ke be ke di digetse gone ha tse ke di tshwereng ke Stella City ke ga kwa atlakatsa metshameko. Tla go le ba khaitsere ka ona rabanteng kala ka tshane me ke ditseletse ke tlisa jalo tsa metshameko ke bidio la go tsetse ke aga kwa di khantsarna di emejana o dira stilo wa komiti ya na mao sa tshwere ko township rollers Nelson Onkabetse a re tiro e ba lebagane le one mo nakong eno ke go busetsa serodumo le seriti sa setlhopha seo moraga go tshadiketsa etsego mo parking eno Onkabetse o ka ile se bopisano le lekana la metshameko la Botswana television mo tsatsing la maabane malatsinyana hela morago ga gore a fiwe boikarabelo jwa bodula stilo jwa bodula setilo kwa phutegong eneng e hapegileng eneng e tshwaretswe kwa motseng wa Phalape ka mafelo a beke ka go somolelekwa o tshotse dintlha. Onkabetse a re e le komiti e romilweng go etelela pele rollers ba fitse setlhopha seo se mekamekane le dikgwetho di le mmalwa. Botso ba team mo nako e sa tswang go heta ne se bone sentle go se ha ka bona team sa kgona go ya go le baleng go nna le dikgang tse dintsi di biwang ba be go sport se mo se teng mme se batla re se dumele se bone gore ke se banka ka bokhutshwane re ne re le mathata gore
ga re kgone go nna le bagwebi mo nakong e telele. So ga bagwebi ba tsamaya re itemogela gore sa re na le mathata a mantsi, re na le dikolo tse dintsi tse e leng gore gantsi di ne di tla go di irwe ke mogwebi, mme itlhela le gore mo nako ga a tsamaya a gona re tsone dikolo tse gore di thiba ka tse lentseng jalo. Bosheng setlhopha sa popa se se eteletseng loko ya FNB Premiership se ne se tlhoka go ka iponatsa kwa motshamekong wa bone gato ya Calendar Stars jaaka mathata a bona kekela. Komiti ya Gaonkabetse jaanong e lebagano ke go busa dilo meriting ga mmogo le go ngaka ke menokeng le tshepa ya batledi ba bone. Thume e leng gore e hilwe kana ke re mandate ore o hilweng ke ba ba romileng ke gore le go bona gore le ka go busitsa serodumo sa township rollers ka tsela e ntseng jang, le go bona gore go eng pele team ya rona e tswelela e dira bontle yaka le itse gore ke team e leng gore e tona mo lehatsheng, e tswelela e dira bontle mo lehatsheng e sena sepe se e leng gore sa e kgotletsa gore e dire bontle. Yaka le itse re na le like hardly some few days mo officing sa ntse re ntse hatshe le ba ga rona re ka go kopanya ithalaganyo gore bo re ka irang gore re le go banganya diemo kana re mepe way forward gore phelong ya teng a me re tla achieve se leng gore re se rumile gore re go se dira. Tota ta ke irang ta ke simololela ka go lemotsa balatedi ba township rollers kana mongwe le mongwe hela gore between rona le komite sa tswang go tswa neelana e teng, neelana ya neelana o teng mo e leng gore sengwe le sengwe se ne ba se dira ga ba emeng teng ra go le ka go tsweledisa le rona re tla ka ditsela tse dingwe tsa go bona gore re ka heletsa re irang gore re nne successful mo se se batlang. Re tla le ka go busisa sengwe le sengwe mo maemong a sone mo nako e rileng gore ba go hele go nna le boitumelo mo township rollers. Komiti ya nakwana township rollers ya rile ka maloko a le supa e eteletswe pele ke Nelson Onkabetse o fentse Mosekimang e le mokwaledi mogolo. Maloko a taleletso ke Isaac Moreri, Katokato Freeman le Masego Tshipinare. Fa mema a matshwara madi ona ta dire komiti ka kakaretso. Maloko a komiti e ba tatsimisa sethopha go feta ngwaga o tampele ga phuthego kgolo a sethopha. Kagiso Molelekwa, BTV Sport, Gaborone. mme jalo re ntse re le mo dikganyeng tsa kgwele ya dinao modulasetilo wa liki ya First Division Major Thabetsile Mokgwa o ka lefa liki eo e lebaganwe ke dikgwetlho tse dintsi mo nakong eno, selo sa reng se ba pateletsa go tswa ka methale e farologaneng go itebaganya le dikgwetlho tseo. Mokgwa ka ile seo fa tshekatsheko ka seemo sa liki eo morago ga dibeke tse thataro e ntse e simolotse. Thapelo Banda wa bega. Mokgwa o ka ile fa ba dumalane e le komiti e tsamaisang liki ya First Division gore ditlhopha di nne le tetla ya go tshwara metshameko mo lefelo le le lengwe go ka leka go kgobokanya le go ngoka balatedi le barotloetsi. We sat down with club chairpersons. We agreed with them that let's have initiatives at least that will see us maybe as the league manage to support ourselves. In the past 4 weeks, we've been able to play the games on this Friday nights, and I can proudly say those games, they do make a sizable amount of money that at least when those 4 teams leave the ground, they're in a position to be able to sustain themselves for the next 2 fixture games. So the initiatives in the First Division with the clubs to see that at least we can make a mini tournament whereby we'll have clubs in one ground playing on the same day so that at least we share the supporters. O tsweletsa ditlhopha jaanong di filwe le monyetla wa go ikopela go setisa metshameko ba lebile dikgwetlho tsa ba nang le tsone, mme a gatelela fa ditlhopha di tshwanelwa ke go dira ikopelo eo nako e sa le teng. Barotloetsi ba rona balatedi le mongwe ba tswang ka kakaretso re letsa gore ba lemoge gore ha re tsamayang teng re na le bothata, mme bangwe bona ba tla ba dumela gore bothata bo re na le bone gongwe bangwe they are exploiting it. Mme nka go tlhomamisetsa gore all the clubs tsa First Division South, they are up to this. Gongwe ga ba bolelle barotloetsi ba bone ke re go mo letsatsi la gompieno ke ba rurifaletsa gore balatedi ba itse gore their clubs ke tsone di kopang gore di isiwe to that ground, ke bona ba kopang gore re ba tshamekisa on Friday nights, they make better monies on Fridays. We cannot deny them that, and this is available to all the clubs. It is not specified for any club. It is available to all the clubs, and they decide that no, I'm not able to
to pay for the ground. I'll rather wait for a Saturday and see. Ntle le dikgwetlho tsotlhe tse di leng teng, komiti kgolo ya liki e supa fa e na le tumelo ya gore tsotlhe di tla siama mo bogautshwaneng. Ka mo nakong eno ba lekgotla la BFA ba setse ba ikgolagantse le company dingwe go batlela liki eo ba rotloetsi. Thapelo Panda, BTV Sport, Gaborone. Me re ntse re le mo dikganyeng tseo tsa First Division. Mokgwa a re go lemogile fa ditlhopha tsa leke ya First Division ya Kokobokone di lebaganwe ke dikgwetlho tse di feteletseng bogolo jang tsa go tsamaya sekgala se se leele go tshameka metshameko e rulagantsweng ntateng ya tlhelo ya madi. A supa fa ba beile mogopolo pele gore leke ya First Division e kgaogangwe gararo go thusa go hema kgwetlho eo. If we don't get any well wishers along the way, what I tell ha team is maybe we'd find that we'd arrange it to play on a Friday evening, a Friday game, then they'll rest Saturday, then they'll play a Sunday afternoon game in Serue. Then we know that at least they cut in terms of travel cost. They can use one travel cost to come and play 2 games. So ke ngwa lo tselo re lebeletse mme hela ra le go AGA mme re tsentse mogopolo rra o ile gore sa tsara ta o kopa ro kopela gape gore go mo di streams tsa rona di hele di na 3 ga o ka lebela go South Africa the First Division streams are 3. So ya ka gompieno di team go First Division go palama teams tse 3 go palama number 1 North, number 1 South, then go na tse 2 tse di tshameka playoff. So ultimately re paga 3. So ha re tsamaya re le ka go kopa gore gongwe in the long run re le ka go alleviate this problem whereby re itse gore hela ga o simolela o tswa ka nata o palama wa go dimo go nna kgakala thata go katoga the areas tsa central gongwe re ne le another league mo central be re nna no le the other league further north e be na di streams tse 3 tse le gore gongwe all the streams di ka re ka go tsa the cost tsa bona tsa travel. Mejara fare garla di khantse ka tsa mabelo mo bagabi wa dikuta tsa Rally Ross Branch o letsani le letsatsi le le thata kwa kgaisanong ya Rally du Maroc kwa lehatshe la Portugal jaaka ra fetsa maemong a bo 36 Branch wa setlhopha sa Hero Motorsport Rally o dirile mathata a sekuta mo tikologong ya boraro mo go motsetseng sebaka sa di oura tse 2 gore a se baakanye seemo seo se ne sa baka gore Branch a wetse tikologo ya boraro ya dikilomitara tse 323 mo nakong ya di oura tse 2 le metsotso e le 14. Morago ga tikologo ya boraro Ross Branch o ne a iphitlhela a le mo maemong a boroba bongwe ka kakaretso jaaka tsena mo tikologong ya bone ya dikilomitara tse di 282 le boraro kwa motseng wa Airfield. Hey guys, so into stage 3 and not much to say actually. Just one of those things, you know, we had a small fuel issue, so lost a lot of time, couple of hours, but yeah, thanks to David Pabiska from Czech Republic, rider number 48. He stopped and helped me and gave me some fuel and could help me get to the finish line. So yeah, at least it's now and not Dakar, so we just got a lot to work on, and yeah, we're still in the race and we can still send it tomorrow, so sorry, but thank you guys. Rasulela jalo gore Ross Branch o tla heleletsa botoka kana bontle kgaisano eo e ka go lehatshe la Portugal mme motswara wa tsedi khantsa rena diwela ka tsela e ntseng jalo a mona go nya gompieno ke lemoge ke be ke leboge kgaitsa diake sentle moyeng yonang a di ranola bontle ka puo ya diatla ona re banthengela ka tshane o hano go tsweledisa dikgang le dikitsiso mo Botswana Connect sa lebella jalo dikgang tse di amamahatsa mangwe mo kgaolong ya Afrika nna lo yana ra kgaogana la ka mosoletsatsi ke le lengwe tlhola sentle. As the collective leadership of BOPEU, we strongly believed in member empowerment and collective ownership. Equally, we were deeply concerned by the market exploitation of our members in accessing life insurance services and products.